On ima najlepše oči na svetu. Kad govori, trudi se uporno da predamnom ne kaže ništa romantično. Pominje banalnosti poput stare kuće za kojom znam da potajno tuguje. Onda mi govori kako je najviše voleo jedan stari kaput, kupljen polovan od preprodavca starih kaputa. Spomene majku koja još uvijek štrika šalove na pamet, jer prsti pamte ono što su joj oči nekad gledale. Kupio mi je pogačice u maloj pekari u blizini njegove zgrade i doneo. Tek lakonski otvorio papirnu kesu i rekao, gladan sam, jedimo zajedno dok je vruća glad. Voli da čita nekog osrednjeg pisca iz slobodarske Francuske, verovatno više zbog same slobode nego zbog riječi izlizanih i nedovršenih poput novinskog članka mladog žurnaliste, tek izašlog iz fakultetskog amfiteatra. Jednom mi je spustio ruku na koleno. To slučajno. Znam šta je hteo, da se uveri da mu ruka neće tu i ostati. Neće. Za jednog starca sanjao je premlade snove, a mene spokoj zove o kojem on još ne sanja. Možda bi i sanjao da se ne plaši mirovanja dugih noći i laganog milovanja. Nemam ja više mladu kožu, ni vitice do kolena, ni sposobnost da se još 7 godina zavaram. Zato maturi momci sanjaju mlade snove. U njima mogu da budu ono što nisu stigli do tada. Posle mi šapatom kaže, ti si u stvari srećna žena. Velim, jesam. Evo mi se srećan iz obraze sliva, sve do kolena. Valjda mi zato i drhte dok te gledam. Ne priča on o tome. Ne priča o drhtanju nogu i ruku. Plaši se da bi to mogla biti istina.